Reka nizere ko mumeze neza aho muherereye hagiye hatandukanye. Kuri ubu ngubu ikipe ya Rayon Sports ikaba imaze guhagarika by'agateganyo umutoza mukuru wayo Robertinho ndetse n'umutoza w'abazamu Mazimaka Andre. Kugira ngo nze tubyinjiremo neza, reba neza niba warakoze subscribe hano kuri Wolf Sport Rwanda, ahantu handi kabisa wasanga amakuru y'imikino agiye atandukanye kabisa, aho tugenda tuyakugezaho gatanu kuri gatanu. Ikipe ya Rayon Sports ku munsi w'ejo kabisa nibwo kabisa yabashije kuba yahagarika by'agateganyo umutoza w'abazamu Mazimaka Andre ndetse ikaba yahagarika n'umutoza mukuru ari we Robertinho. Kuri ubu ngubu ikaba yamaze kubahagarika, ikaba yashize mu nshingano uwari umutoza mukuru w'ikipe ya Rayon Sports y'abagore uzi ku izina rya Rwaka Claude. Ku mukino wabahuzaga n'ikipe ya Marine yari umutoza wungirije uyu Rwaka Claude yari yahawe inshingano nk'umutoza wungirije, ariko kuri ubu ngubu bitewe n'umusaruro nyene w'umutoza Robertinho akaba yahise agirwa umutoza mukuru, mu gihe Robertinho we yabaye ahagaritswe by'agateganyo. Ngo ati byagenze gute kugira ngo umutoza Robertinho abashe kuba yahagarikwa by'agateganyo kabisa nta mpuruza, kubera ko uyu mutoza Robertinho ahagaritswe atabiteguwe. Ku munsi w'ejo nibwo ikipe ya Rayon Sports yakoraga imyitozo yitegura umukino bafitanyemo n'ikipe ya Mukura kuri uyu wa kabiri. Ni umukino wa kimwe cya kabiri cya Peace Cup cyangwa se igikombe cy'amahoro. Umutoza wa Rayon Sports Robertinho yakoresheje imyitozo imaze kurangira nibwo yaje kuba yakira telefone imubwira ati abaye ahagaritswe by'agateganyo ku nshingano yari afite, ndetse anabwirwa yuko wari umwungiriza we Rwaka Claude ariwe ugiye kuba afite ikipe muri iyi mikino y'igikombe cy'amahoro, birumvikana ku mukino bafitanyemo n'ikipe ya Mukura. Imyitozo Robertinho yarayikoresheje, gusa imyitozo ikirangira nibwo yahise yakira iyo telefone. Gusa umutoza w'abazamu we byari byamaze kugenda bivugwa nyuma y'umukino ikipe ya Rayon Sports yanganyagamo n'ikipe ya Mukura, bita bituma ikipe ya APR Nyamukandagira mu kibuga ihita ifata umwanya wa mbere by'agateganyo. Uyu nguyu Mazimaka Andre wari umutoza w'abazamu kabisa, we bivugwa yuko we n'umuzamu we Kadim Ndeyai kabisa bakoze amakosa mu mikino igiye itandukanye, byese bituma uyu mutoza w'abazamu Mazimaka Andre ahita yirukanwa, nako ahita ahagarikwa muri iyi ekipe ya Rayon Sports. Ni ibintu bikomeye, dore ko bivugwa ko nubwo twari turi mu bihe byo kwibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994, nk'uko andi makipe yo yari yemerewe kuba yakora imyitozo, ariko ikipe ya Rayon Sports ntabwo yakoze imyitozo nk'uko bikwiye, kubera ko hari bamwe mu bakinnyi bari baranze kuza gukora imyitozo bavuga ko batazigira bagaragara ku kibuga cy'imyitozo bitewe n'ukuntu baberewemo imyenda n'ubuyobozi bwa Rayon Sports. Kuri ubu ngubu ikipe ya Rayon Sports bivugwa yuko itari yishyura abakinnyi cyangwa se ibabereyemo imyenda ukwezi kwa gatatu ndetse n'ukwezi kwa kane. Ese iyi Rayon Sports urimo urayibona gute bitewe n'ukuntu yatangiye mbere yuko uyu mutoza Robertinho bamwirukana? Uyu mutoza Robertinho hari andi makuru avugwa yuko kuba yahagaritswe harimo imyitwarire myiza, yuko atishimiye umutoza w'umwungiriza bamuzaniye Rwaka Claude. Avuga yuko we yari yabasabye ko nyuma yuko umutoza wamwungirizaga yari yamaze gusezera iyi kipe, avuga ko kutishyura neza kw'iyi kipe byatumye ahita yivamo, akavuga ati agiye kuba yakemura ibibazo biri mu muryango we bitewe n'ibibazo bya finance kabisa byari mu muryango we bwite, bituma asezera iyi kipe. Umutoza Robertinho yagerageje kwegera ikipe ya Rayon Sports, arayibwira ati mushake ukuntu muzana umutoza uri ku rwego rwanjye kabisa, umutoza w'umupro ufite imibare myiza atari uyu nguyu Rwaka Claude w'umunyarwanda, ndetse utoza ikipe y'abagore. Ikipe ya Rayon Sports ntabwo babashije kubyumvikanaho, bazana uyu mutoza Rwaka Claude, gusa umutoza Robertinho we ntabwo yabyishimiye ko bazana uyu mutoza Rwaka Claude, ari nabyo byatumye bamunamushinja ko yagerageje kuba yatsindisha ikipe ya Rayon Sports ku mukino bakinagamo n'ikipe ya Marine, ari ukugira ngo abereke ko
urwego rwa Rwaka Claude rukiri hasi. Gusa ikipe ya Rayon Sport yo yahise ivuga ati reka tube tuguhagaritse gatoya turebe urwego rwa Rwaka Claude, ese turebe ibyo uvuga niba ari ukuri, ese uyu mutoza Rwaka Claude niba ashoboye. Mbibutsa ko uyu Rwaka Claude amaze guhesha ikipe ya Rayon Sport y'abagore ibikombe bibiri bya shampiyona byikurikirana, haba icya 2023 2024 ndetse n'icya 2024 2025 muri Rayon Sport y'abagore. Ese uyu Rwaka Claude abareyo murimo muramwumva, murimo murabona hari icyo ari impinduka ari buze gukora kuri ekipe ya Rayon Sport? Mbibutsa ko ikipe ya Rayon Sport yari imaze amezi agera arenga 5 iyoboye urutonde rwa shampiyona rw'icyiciro cya mbere hano mu Rwanda, ndetse akaba yari amaze kuba yabafasha kuba yabageza muri kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'amahoro. Mbibutsa ko mu mikino yose Rayon Sport yari imaze gukina yari yaratsinzwemo imikino 2, kuri ubu ngubu ni imikino ya Mukura gusa muri Fazare ndetse no muri Retour Bang niyo kipe yonyine yabashe gutsinda ikipe ya Rayon Sport. Abariyo mubyakiriye mutejya muri comment utubwire, ndetse urebe neza niba warakoze subscribe hano kuri World Sport Rwanda. Mbibutsa ko amakuru y'imikino agiye atandukanye ntandi wayashakira usibye hano kuri World Sport Rwanda. Reka nizere ko mukomeza kumererwa neza. Genebo Fabrice, ciao.